Particularly, it's against clause 2.3. Point 3, clause 2.3 is political conspiracy to finish the autonomy already provided to the Autonomous Council, and that's why we are opposing, and we will be opposing in the days to come until and unless it is finished. September ciklu sari tarik India government, Assam government lakukan song trok. Hile kaman ke orang song tu si MOS dulu, so MOS tank pen. Semet, kosong sini ada korloma perang ini tu Cini ne. Tapi hitame central government, ba Assam government ba Karbi Anglong Autonomous Council lain pen. Didikang lim pen, alang itu halak. Signature tu tak chip protect set an. Ni itu alam ke kapre song tu ke. Staff dia bangke MOS pe do kok pen ni itu mapi lang julo, lang pen, lang pir lo. Ya semer bangke dak sonton samplia putak dak agreement do. Isia bangke political agreement tu lo. Constitutional isia change banji, isia puriborton banji, sila kelar doji, siksidula constitution apa? Lake constitutional changes possible labang ke Indian Constitution 6 schedule labang ke agak larbe ko political arrangement hini bang tulo labang ke jasmet state government lapen Assam government law lapen Karbi Anglong Autonomous Council lang bang labang ke administrative changes okomialam pulo labang ke prokonio hal kon situ po dag bahitan ni tum tu thai do ke khamke do ke thoma bang isia parlang dang pulo lagi nili tung ki pu thai thang ta dag economic package ke wan noi lapen la hili ke man ke song korti tum ke cepat duk pen ko ansi arang tum ban ma ansi ha khabar sai bi ponji ma la so bang nili tum thang pu thai le Karbi Anglong Autonomous Council kan ko an ma tangka maha ke wan ka duk ko economic package pen la ka la bang nili tum thang pu thai le muthe ki jamang ke nona kai bang ke constitution a ron pen ke chari bang la bang ke chari ron lang dang lo pulo tang te ke dam tang 1995 MOU hitame toklo hada hitame dak la sona changes thang ta ve sik sidula puta lan se ke pang tang ya fansin dili tungal suma ta ke ban dulo hini bangke MOS phasa hu dolo 2011 hadak sitame dak bangke constitutional isia changes son kat biya khevir pavir det nang ku sik sidul pavir det nang ku la bang so bang tuke jakong do an sitame che jor det nang ku la so bangke la se agreement ve stan non 2000 non labang soni kan 2021 labang so ke tok bang ke isike ferimi do basi lada bang ja semer bang ke constitutional changes purute ke thomang deng il tum lang namun isia bang ke preamble long hitame dahitame bulo final and amicable labang so solution labang ke final lo busit basi laso bang ke ja semer bang ke lage chokche labang ke final kali labang ke athela bang ke inu bani ke tok chora agreement purute chok la bang ke Karbi Anglong arat ka dia khei pendang lok